वेडिंग शूट करना है Hi guys, welcome back to my another video. Ngarang se aigi 26 suba birthday macha amadi celebrate tawjagare ado celebrate tawba matam se ai se ngarang se periods oi shalagtana yam sathina mabuk ka thinna isa se birthday sa khatang spoil oikre ado mayam puna magti ko shalurabanina haidi ready dum tawurabanina mi da budi dum la alaga birthday se dum macha masu celebrate tawkre ado raga su khatang spoil di oi da haigadra ado ngarang thang si amna su thing ba tumme ko se pung ahum bu ta de tawre ba tumba matamda ado ngasi ayuk hawalakpada mu khanau su mu nar lairame ngarang se ising ayingba khatang thakchalubagi ado ngasi se ngarang se khatang spoil ore haidana khigi sir na ko lo mayam di sir haira no haire husband oina haibiro haire adona khigi husband na surprise to ge haidana just kidding phagi to bani ko khigi sir na ngarang se khatang spoil ore haidana cafe macham de chatlu si haidana ekhoi mayam se angang singje puraga inaw nupa lai inaw nupi lai dana loi pe mo se khoi chitoi ne ngarang se video nam gi di khalam bani phachana video ga nam dana khotana nuai na enjoy to ge khan bani ba do shadung ngamak jobani na enjoy su to ngam haudre ke ngam haudre ado hajik su nungdin waram oi be sa ja tande mande oi bedo cha hana khatang thakhi ge ado loraga ai se luja ba chang dori ni ko haidi ko ka se amna dal lotion ba do macha ra bani masla yaw digda masla yaw raga aya thum thapro ani magta Nama tinda sa takta bani. ai di thum kan lo hapsan le su lung din gi cha ka tang haw ra thik kai bi nang na than da le ni ai na ko na ga ko tu ma ko noi na si loi ai ha ni ru jo ra ga khang ba Ay ibu jari ni. lo san loi ba na ru jo loi ba Ibu jari ni. mun ru jo ba ai ni mi ngai da Oh. Munu ni ma'am lo shaluro cho na tar di amamam daw lar di thengani ay am ta iru jaru ye cho aduga ma'am na ingona khwai di hangakba question je kai no hire ga di ai gi sam je yamna healthy oi kari shampoo season ai haibado ado ai haji uchar ke ko ai gi oina di nature sure gi Jonk shampoo sa natural herbs na sarak pagi maram na adum asi oina season ai Jonk shampoo sa sulfate free paraben free oi adoigi natural ingredients haragadi aloe vera gumba amla baheda neem methi natural ingredients nata sabagi maram na sigi shampoo se anti dandruff anti hair fall restore shine adum ohen bane natural oil gasu infuse oi aduga nature sure se aikoina weekly therapy gumna sijanaba mathau tai sida aikoigi damage oiraba some brittle oiraba hair se yamna clean oibada scalp manung changna help tobi aduga deeply nourish tobi akoigi hair roots amadi hair dandruff gumba se hair roots tagi adum remove tobi stronger amadi healthy hair oihanbada yamna chauraba thodang oi asigi nature sure gi Jonk shampoo se aigi oina di yamna favorite oiba ai yamna seasoner po khaksu kuire adona aigi samse yamna healthy amadi smooth adum oi amurektang seasoner ga yado banate hanjan hanjan asu adum seasoner view ado ai siga ready oi jare khatang budi nganna loishale kai gino haibada di theng chat pas yam pakna nungai tabado adum sanda budi tagini khangye ba nupi gi khwaidigi phaja tholi se samsinani samje phatragadi kaishum phajaba aikoigi look se change to dabani adu aigi oina di nature sure gi Jonk shampoo se adom use tawraga laabani adu yamna sukani adu mayamna su sungshoy shoydana link ti hangbirakani adu ai link ti description da hapcharamege adu natraga mayamna irai line asiga scan tawbiraga product se adum puthokpa yaragani so ai samje khwaidigi important ni ma'am kaubya yade ko aduna nature sure gi Jonk shampoo se amuktang di sijannabiyu ko aduga asigi aigi dress se akhigi sir mayamna sai hayo husband hayo habado aduna gift obirak pane aduga asigi bouquet sina aigi naw nu pm khana thabirak pane ma birthday da dilak pangam hautre kai am sweet oibado so fazadre mo dress se
ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯗꯛꯅ ꯒꯤꯐ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯁꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯔꯂꯤ ꯇꯧꯔꯨꯈꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯅꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯣꯟꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯛꯁꯨ ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯔꯊꯗꯦꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯐꯦꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯨꯅꯨꯒ ꯄꯣꯒꯣꯒꯅ ꯕꯨꯛꯀꯦꯒ ꯀꯦꯛꯀꯁꯨ ꯑꯀꯝ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯕꯤꯂꯦꯠ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏ ꯃꯨꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯎꯏ ꯎꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯝꯆꯥꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯄꯣꯒꯣꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯆꯜꯂꯨꯔꯦꯕ ꯄꯦꯞꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯁꯦ ꯀꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯣꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯌꯧꯔꯦ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nikki. Happy birthday to you. Muna hindi ko. Kumakun niya. Ay kuya ro kimera. Clip karo, clip karo. Happy birthday to you. Ano lang anong su? Dapo ba ni hiro? Dapo wala niyo kay niya. Nuno ka dapo wala ni. Cameraman ko bigla. Ah. यहाँ था उधर देख ला यहाँ मोड़ रहे नमी बा वीडियो. मुझे भी खिला नहीं खिलाया नहीं तो ऐसे हटा दिया पोगो. मैं हावी नहीं है Chào. Đó vui cậu ngồi mẹ. गरम पानी बोलो ना एक बार. पोगो पोगो मोइसन फोटो का पचा कि ये लोग फोटो खींचने के लिए फोटो कापगी क्या मैं था उधर हम कोक सीधा लोग काओ लाओ 나보고 깨놈쟁 한 비게 나오네. ला फोटो इन मतलब थमो खो यार से लोरे युम हल न बताउरी थेंगे पुंग 10 तारे सॉरी 10:30 तारे मफम दी फजई सुम बट कहा ये कहा है इसमें मतलब पब जैसा बार जैसा है इधर पे भी खींचते हैं बार का रेस्टोरेंट अच्छा कोई लोग है कैफे हो गया अभी तो कहते कैफे था अच्छा मफम दी हम चावरे 5 स्टार ने खतंग हाउ बड़ी वाट ले कहीं नो खंगदे इधर खींचते हैं ना फोटो अच्छा रहेगा ना ये तो मफम से व्यू से उड़ लगे को सुमाइना नी सुम चावी मैं लोग आधा फोटो नमना रे सिगा को ओके सो बुके ना सिगा ले आईफोन ना सिगा ले ओ यहाँ पे बार है ना हम लोग का प्री वेडिंग शूट करना है आओ ओए ड्रेस लाओ